Ti moraš upiti. Pa rekao je. Ko je to dvojica? Onaj žuti mali, žuti gaće, ovo tu u sredini. Daj, to je kako se zove? Bošković. To je Bošković, a ovaj mali drugi. Koga nema? Pa onaj da su imali udar zajedno. To je taj Bošković. I ko je bio s njime? A ovaj Šarenac, on je bio tu večer, ovaj drugi u žutim gaćima, ovaj visok. Ovaj ovdje? Da, on je već. Nisam ga vidio, da možda nije bio. Nije, pa da, a pre toga ti nisi. Pa da on je zaostao u treningu. To je Šarenac, znači. Lepo Dragović. A kažu da je pravi profesionalac, on noge, gdje je drugi, ovaj glavu, gdje je drugi noge. Ko? Ne Have, nego ovaj... Svele. Otprilike. Sve je malo se zajebo je. To je u slogu, sve je okej, a ovi su kada nije problem papiri, ali 2000 dolara. Sad to plati. Uglavnom se juče smo registrovali ovog malog bočara ovdje, Krivonog i onaj pravi vezni i ovog malog brzog tamo gore, ono crvene gaće, gore bez slađe. To su bonus, jedan drugi. Vasko jako, sve, to sam radio, jako. Kod svih koji su se pojavili najviše pokazao zašto. Sutra ovdje igramo, ne? Ovo je interesantno malo, pazi, interesantno. Ima i vitrinu i... Joko, pomeri zid tamo. Gledaj zid, pomeri. Dobro. Lepo ovaj ispreseko zid je boš. Bane. Ajmo vesti! Bojane, još je se pojavljuješ. Sad ovdje otvara neko... Pomeri gori! Pomeri malo! Vidi, ovdje mora neko da otvori. Daj ti! Evo. Ovako radi. Malo više se pomeri, Spale. Uje, zabavljamo. Danas je on se javio, pitan kako stoji, kaže nema da se klub, nema ništa. Sad trenira zbog sebe? Trenira se, nema ako ne bude klub, opet to mi smo tu, pa će da boji se reći. Kad dolaziš, oslobađaš njega? Nije toliko, da kažem, pazi, uviđe Gujić. Ali ovo što on odigrao, proleće to jako. Jako. Jedinu utakmicu sam reći, ali jednu ni nacionalni kući nisam gledao futbol. Sve znaš da su sam reći. Ovo sve ostalo što se onda dupe glava. Ja znam uveče kad sam došao. Crvenke kažu, to, Gujiće. Pogodimo. Pa da pazi sam čovjek. Banca sve voznom da gol sa Plakovićom, ne prođe 5-10 minuta da drugi gol. On je sad, ne znam šta ga je stavio Bane da igra, zadnjeg vezom. Zadnjeg vezom nekog to, ali nije tamo. On treba da igra nekog boka, nešto, iz drugog plana da utrči. On hoće da bude majstor, on nije majstor. On je trkač, jedan dobar. Lazo, da nisi stao, Lazo,
I pogled preko A Žile da krenu na vreme, to Da, to je tako je. Ima siguran pas u ruku. Ajde. Laza zato i to seća Da, da da, to je da. golmanova lopta. Nego Žile poginuo samo, radili malo i onda